Da li i u kojoj meri kod učenika u Srbiji postoji kriza čitanja? Šta je pokazalo nedavno polaganje male mature o funkcionalnim znanjima sa kojima đaci završavaju osnovne škole? Da li je tačno da mnogi od njih i dalje imaju problema sa razumevanjem ne samo književnih dela, već i sa drugim vrstama teksta, kao što je gradivo u udžbenicima? I gde su srpski učenici u odnosu na svoje vršnjake iz Evrope po kriterijumu čitalačke pismenosti? Kako škole i prosvetni sistem mogu da pospeše stanje u ovoj oblasti? Gost Euronews jutra je zamenik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Milan Gromović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I evo, s obzirom da na najnovije dešavanje, odnosno malu maturu koja je bila nedavno, da čujemo kakvi su rezultati. Da li ste zadovoljni kako su prošli naši mali maturanti? Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja već tradicionalno sprovodi naše čuveno nacionalno testiranje ili malu maturu, završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja. Ono što je jako važno da kažemo da rezultati završnog ispita jesu slični u odnosu na prošlu godinu, odnosno na proteklih nekoliko godina. Oscilacije jesu minimalne, recimo iz srpskog jezika je test urađen lošije za 0,88%, iz trećeg testa izbornog za 0,23% je urađeno bolje, iz matematike za oko 1 bod bolje, tako da su oscilacije očekivane i u tom pogledu testovi jesu standardizovani, dakle, odgovaraju standardima obrazovnih postignuća, postoje osnovni, srednji, napredni nivo samih zadataka, zadaci zatvorenog, otvorenog tipa i to je višegodišnje iskustvo Zavoda već pokazalo kao jako dobar sistem testiranja. A sada, s obzirom da je u okviru tih nekih vrednosti, odnosno da kažemo da su rezultati gotovo isti ili su minimalna odstupanja, jeste zadovoljni time ili smatrate da bi to ipak trebalo da bude bolje? Kada govorimo o samim rezultatima odvojeno od samog testa, test je koncipiran najbolje moguće po svim standardima i metodologiji, međutim, da, rezultati u tom pogledu jesu. Nismo naravno zadovoljni tim rezultatima jer obrazovni sistem mora dalje da radi na unapređenju samog koncepta obrazovanja i kada pogledate uopšte rezultate i završnog ispita i generalno kada se osvrnemo na postignuća učenika u osnovnim školama, mi u stvari vidimo da tu ima, ne da ima prostora, nego imamo zapravo dužnost i obavezu da dalje radimo na unapređenju. Ono što bih rekao da sam izazov je u stvari obrazovnog sistema u tome da ima određenu vrstu elastičnosti, moć prilagođavanja modernim savremenim izazovima, tendencijama zapravo u svetu, jer je obrazovni sistem nekako prvi na udaru kada pogledamo sve te tehnološke promene, uticaj uopšte na učenika koji dolazi sa različitih strana. Obrazovni sistem na neki način sve te uticaje mora da apsorbuje i da ih stavi po strani kako bi uopšte obrazovanje kao vrednost, kao vrednostni kod, vrednostni sistem u tom pogledu opstao. Tako da je to izazov kako kod nas, tako u Evropi i u svetu. Da, međutim, ono što je posebno izazovno u današnjim vremenima, to je negde razumevanje gradiva, pa i razumevanje pri samom čitanju. Generalno godinama već se beleže slabi rezultati iz polaganja srpskog jezika, što je negde sa tim i u vezi. Pa me zanima šta mislite, da li naši mali maturanti, odnosno učenici, više možda imaju problem ne samo toliko sa samim gradivom, nego i sa razumevanjem zadatka koji im je postavljen? Šta mislite da je tu ključ problema? Tu bih se složio sa vama, gradivo u tom informativnom smislu je dosta dobro koncipirano i na tome se dalje može raditi, ali sam put do gradiva, put do informacije, njene funkcionalne upotrebljivosti, da tako kažemo, u daljem saznanju, učenju, u daljem radu, jeste ono što je goruće pitanje. Sada je odnos, to je kriza čitanja u stvari jedan, da kažemo, problem modernog čoveka već nekoliko decenija, kako kod nas, tako u Evropi, u svetu, gotovo na svim meridijanima.
upravo zbog tih različitih nadražaja, zbog smanjenja fokusa, zbog ubrzanja samog života i životnih navika i tako dalje. Tako da je tekst, prohodnost, protočnost samog teksta, koncipirati tekst tako da ga učenik može na najbolji mogući način razumeti, izazov obrazovnog sistema, a na drugoj strani to je na neki način i izazov i za roditelje, odnosno za porodicu, koja je također u savezu sa školom, sa obrazovnim sistemom i mora da odgovori na neki način i na te izazove. Često tu dolazimo do tog nekog pitanja, neke, da kažem, lične, unutrašnje savesti, odnosu prema samom čitanju. Jer kada učenik ne razume pročitano, to onda je često uvreženo i sa samim misaonim procesom. Na koji način se misli same formiraju, odnosno mišljenje, odnosno razmišljanje, znanje, sve u jednoj, da kažemo, ukupnoj sferi. Tako da je jako važno da se radi na kratkim formama, na formama koje učeniku odgovaraju, sa kojima može da vlada, ali da se radi stalno, intenzivno, da to jednostavno traje kroz celu školsku godinu, pa i na raspustu, da postoji neki kontakt sa tekstom. To bih na taj uopšten način. Jer imamo mi kontakt sa tekstom sporadično, i mladi i stariji. Generalno smo svi u tom sveopštem ubrzanju danas. Ali zaista pročitati tekst od nekoliko rečenica, promisliti o tome šta smo pročitali, bar nekoliko trenutaka se zamisliti šta smo pročitali, da li smo to razumeli. Možemo li to da uporedimo sa nekim svojim pređašnjim čitalačkim ili životnim iskustvom. Čini mi se da se nikad nije više čitalo, a da se nikad nije manje razumelo pročitano, da tako kažem. Tako da nije problem u kvantitetu koliko u samom kvalitetu. I nekako te čitalačke navike, razumevanje, dnevnici čitanja kod dece, gajenje kulture čitanja i razumevanja pročitanog je nešto na čemu svi zajedno moramo da radimo. Da, čini mi se nešto što možda čak i najviše ometa jesu ovo što živimo u digitalnom dobu, odnosno sve ono što i čak te mlađe generacije, pogotovo u tom uzrastu, možda najviše osvaja, a to su ove kratke forme video snimaka, dakle Instagram, Reels, ne znam, TikTok i više se i ne razumemo šta već mladi prate, ali generalno su to kratke forme videa za koje kažu da su zapravo najštetnije. Koliko i u kojoj meri imaju uticaj zaista na samu i koncentraciju, pa i na čitalačke navike i na uopšte i obrazovanje? Zasigurno već postoji naučna istraživanja na tu temu i to je već evidentno da utiče zapravo te kratke forme i uopšte mnogo provođenje vremena pred bilo kojim ekranom utiče na naš fokus, na pažnju, naročito kod dece koji tek treba da izgrade taj, da kažemo, osjećaj za koncentraciju, osjećaj za, ako čitaju poeziju, osjećaj za neku pesničku sliku ili ako čitaju prozu ili neki naučni tekst iz nekog drugog predmeta, ne mora to biti srpski ili maternji jezik, samo izgradnja osjećaja za pročitano ili, kako se to ranije govorilo, za mišljanje slika dok čitamo, je nešto što mora da se izgradi ipak u nekom uzrastu u osnovnoj školi, kada imamo priliku da to izgradimo kod dece. Ako tada ne radimo na fokusu i ako tada na neki način ne pomerimo u drugi plan, ne kažem da se treba skloniti od tehnologije, od svega naprotiv. Izazov je uključiti i tehnologiju u obrazovni sistem na najbolji mogući način i digitalizacija donosi veliku korist i dobrobit obrazovnom sistemu i ne mora nužno da bude nešto što isključivo dekoncentriše, ali ako se na pravi način inkorporira kako u obrazovni sistem institucionalno u školi, tako i u porodici, sigurno je da rezultati mogu da budu mnogo bolji. Da, i eto sada se nameće pitanje šta onda smatrate negde najvećim izazovom kako za roditelje, tako i za decu i s tim u vezi koji bi onda bio najbolji savet, dakle, da i roditelji nametnu svoje deci ili da deca nekako na prihvatljiviji način usvoje? Ne bih se usudio da dam najbolji mogući savet, nisam siguran da bih mogao. Ali na neki način bih sumirao ovo što smo već rekli, jeste da se obrati pažnja na čitanje kao suštinski deo svakodnevice.
da ipak skrenuti deci pažnju da nešto pročitaju, razmisle, promisle, prodiskutuju. Da li sa članovima porodice, sa drugarima, prijateljima, nastavnicima. Postoje čitalački klubovi za decu, za odrasle. Postoje čitave plejade blogova, kako domaćih, tako stranih, koje na neki način popularizuju čitanje i ostvaruju tu vrstu intenzivnog, dramatičnog odnosa između čitaoca i književnog ili naučnog dela. Tako da do čitanja se može doći možda najbolje na neki nenametljiv način. Ne možemo sada očekivati od našeg maturanta da mu damo 10 romana pa da ih on briljantno pročita i uradi sjajne dnevnike čitanja, ali ako smo radili postepeno sa kratkom pričom, sa kraćim nekim dramskim formama i tako dalje, sa odlomcima iz čitanki kroz obrazovni sistem kroz 8 godina, trebalo bi da on već u 8. razredu može da pročita roman, da ga razume i napiše dnevnik čitanja. Tako da nije nikada za to kasno, ni u srednjoj školi, ni na fakultetu. Možda je moj, evo da kažemo, savjet ili na neki način preporuka da ako osjetimo da nemamo dovoljno koncentracije u čitanju, najbolje je da sami sebe testiramo pa da pročitamo jednu kratku priču ako ne možemo da pročitamo 2 poglavlja romana. Ako se stalno vraćamo unazad dok čitamo, nije ništa strašno, samo treba da pronađemo tu meru neke vlastite, da kažem uslovno rečeno, kondicije čitalačke. Dakle, ako je ta mera pola stranice ili 1 stranicu, sve je u redu, nije ništa strašno, ta mera će se pojačavati, samo da na pravi način. Svakako je bolje i jedna nego ni jedna. Ali u vezi sa ovim odnosom roditelja i deteta, pogotovo dakle, sa stvaranjem te čitalačke navike kod dece, koliko je važno da i u nekom najranijem dobu roditelji krenu da čitaju svoje deci? Je li to neka priprema? Da li na taj način se može, bar kroz to, u najranije dobi zainteresovati dete, pa onda će negde biti daleko prirodnije da je posle i samo krene da čita? To je svakako važno za razvoj deteta u najranijim godinama. Još dete dok ne zna da čita, da mu se čita ili pričaju priče, ili pričaju ili pevaju pesme. U svakom smislu je to i tekako korisno. Ako smo taj korak zbog onog opet ubrzanja i turbulencije života na neki način propustili, nije kasno ni u ovom trenutku u nekom, da li osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu, opet se vratiti čitanju. Tako da jako je važno da postoji kontakt sa knjigom, kontakt sa čitalačkom kulturom, u porodici, u školi, u društvu, da se i kroz medije više o tome govori, da se više skreće pažnja, jer kada govorimo o tome često deluje kao da je čitanje i odnos prema tekstu i njegovo razumevanje nešto što je arhaično, nešto što je iz prošlog vremena. Tako zvuči, jer se često pominje tehnologija u ovom negativnom kontekstu kao nešto što je moderno i što potire ovo arhaično. Zapravo nije. Zapravo razumevanjem pročitanog pojačavamo koncentraciju vlastitog misaonog procesa, fokusa i ono zapravo o čemu razmišljamo bolje ćemo verbalizovati, na kraju krajeva pretočiti u verbalni ili pisani izraz, a od toga zavisi mnogo toga u životu, da ne pričamo o radnom mestu ili o uopšte socijalnoj, emotivnoj, odnosno emocionalnoj inteligenciji i uopšte odnosu prema okruženju. Tako da pričamo o nečemu bazičnom i nečemu što je jednako popularno u svim vremenima, pa i danas. Jeste, dobro. Mnogo vam hvala što ste bili gost Euronews jutra i na svim savjetima koji ste nam pružili ipak ovom priliku. Hvala najlepše. Hvala. Gost Euronews jutra bio je zamenik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Milan Gromović.